پرنسیب پنجش نام پاولوس هنارتی بو تیموثاوس رول رگزه. دا کمه کنیسه که اگرتی هبید برهم گیانی تدا ببین ادوید جن و ظلام کسین یکسان بنت مسیحی دا الدیف پیورین خداوندی. اشلای بنماین پرنسیبل جدر وی دق شیرتین پاولوسی برچاف ورگرین و هر وسط بید روشربینیا وی سردمی باش تبگهین درباره اوید هاتینا ریدان الوان کنیسه. اوان البرچاف بین ورگرتن بلا ببینین که پاولوسی چو گوتیا ظلامه التیموساوس ایک بشه 2 آیتا 8 افجا من دویت الهرجه که هین کم دبن ظلام نویجا بکن بلا دست خون بیت توربون و گنگشت پیروزی بلند بکن چونکو ظلامت و کنیسه توربون و گنگشت کرن دست دوان پاکش نبون بگمان سرکردن آینی همان شیوه بون و ظلامین کنیسه زور توربون السردسراتا امپراتوریت رومانی و اویا بر چاف بو زور توربون السر اوار ریدای الافسوس بتایبت اجبر کودانت آبوری ادنوش کرنت واندا گنگشه و توربون یا اشکرابو اد کمبونت واندا و رفتارت وانه باش بون اگر پیوندیت وان ببینین اشمن و بردوامیک یا های لوما پاولوس بیجد ظلام نویجان بکن بلا دست خوب پیروزی بلند بکن نویجان بو امپراتور نیرون و هیرودس و فستوس یه دادور و اگر هوا مفهبید تورا ببن من جی مفهیا کو تورا ببن بلا بو هوا بیجم چاوان رفتار رادیال متکرن لیدویت نویجا بوان بکین نوکه دیباسی در کفتنا جنان کد اوه ناوروکه اوه برگه سیمای آفرتان البيجت التيموساوس ایک بشدو آیتا نهودا هر وصامت وید جنک بجلکیت کرهاتی بطورایی بر عاقلی خوب خملینن ناوروکش و آخفنه چیه تو بیجی؟ جن داهینا کمبینه و کنیسه جلکیت تورال بر نبون وکو پد پریسا دهاتن سرنج بخورات کشان الویرا پاولوس مبس یا دست نشان کری نبوهاندنا پرچا خو بهالكفتنه هل بدن الكل جل وهاندنا پرچل امپراتوریت رومانی بگرن دا بزانن هندک شوازی پر شاکرنه دیر بون و زیر السرسریوان برسقی وی شوای جنت هاتنا کنیسه بوچی وی شوای هاتنا فیر کرن یا اشکره یا دا ببینه سرنج راکشا خلکی بون یان زیر یان مراری یان جی جلکیت بهاگران لیب کریارین باش کوبکیر وان جنکا بهین یعنی با اشکرایید بیجن ام خود ترسین اوید سلمینین که هفریکیه که دشوار نفبرا وان دا هبو بسرنج راکشانه زحمتا اواریدای بخین البر چاوید خو لیبل البیرا هوا بید که اوید احاتی نشتاپا سرکرنی و هفریکیه که زورت نفبرا وان دا هبو هزر خوب بکن که گنجه که 40 سالی رفتاری بکت ادگلوان آریشایان الباجیر افرسس دی چاوا بید و اف آریشای نبتن ادگل ماموستایی و دراوین و سختکار رفتار ادگل گروپه کش ظلامت تنگهشتی اوین ادگروپه نویجان دا آماده دبن دا کو کربوکینا خودارجن ادگل کومکا جنین بیتوره و اف گنجن بچیک رفتار ادگل وان ریدانا دا بریاره که ور بگریتن افونیت هیلیت از بگرنجم و بیجم سپاس بخوده چنکو ریکا خدمتا من بصانهی تره گر براوردیه بکمه دیال تیموساوس گنج هوا دیتیه افکر یارل کنیست هاتا کرن بردوامیا پاولوسی ده هاری کاریا مکت کو پتر امت وان آریشا بگهین یوی رفتار دگلت کرن التیموساوسا ایک بشیدو آیتا 11 تا 14 دبیجید بلا جنک بیدنگی و همی ملکت فرکرنه ور بگرن رونکن از جنان افکارا ند کرن هیندشن بخنه بر چاوت خو کده چوری داد از دستوری نادم کو جنک فرکرنه بده تا ظلامی والسرزال بید لبلا یا بیدنگ بید امیتشن برچاو بکن کاوان وان کودانا دا چت کرن گوتنا نراسیان و دا بجبونو
كبركي وجلكين بتورة لبلا بيدنگ بيد چونكو البراهي آدم هاتا چكرن پاش حوا و آدم نهاتا خابادن لي جن هاتا خابادن و سرپیچی کر تیموساوسا 1 بشه 2 آیتا 13 و 14 امتشين بابتي پیچوانا ور بگرين ام بيجين مبستا پاولوسی چیه؟ امتشين بيجين مبستا پاولوسی بوفي چنده چه نبو الفيرات فيت ام سحكينا همي دقي فيربونا پاولوسي چه تشتر فيربون و مبستا پاولوسي دا هبون پاولوسي فيربوناوي و افراد كمتر نبو اجزالامي اوي نامه بو خلقي غلاطيا نفسي هر دو رجاز اتمسيحيه دا يكسانن الغلاطيا 3 آيات 28 بيجيت ايدي چه جداهيت نوبرا جهيكي و يونيانيكي يان بنيكي و آزادكي يان نيركي و ميكي دا نينا چونكه هين هميد اكبون الجل مسيحي عيساي دا ايكن ام هميد جل مسيحي ايكن چه جداهيت نوبنا نيرو ميكي دا نينا ام همي پارچنا اتلشه مسيحي دا وما بيتيفي ايكو دو هيا ده فربونت ويا دوي وي فير نتكر كو افراد شيانت بردوانبونت نف كمالت كنيسة دانينه ليه دمت قود بلا بيدنگ بت بيت يان فربوني نكد اويش بر كودانا كيد قود كپيچوانه يدگل گيانه پيوندي كرنه دا ام دزانين كو يا فرا ايكو دو فير بكين بو خلق كولوسي نفسي وقود اوان بلا بيفا مسيح بدا ولا من دي خود دلي هوادا اكن جيبت وهين جيب همي اقل من دي ايكو دو فير بكن واقعدار بكن زبورا وسرود وسترانيت روحاني بو سوپاسدار دل خو بويده بسترن والجدارين دي درباري ايكو دود بيجيد الفيد بايواندي نفبرا مدى هبن و ايكو دو فير بكين اف گوتمل زوربي نامين پاولوسي هاتينا نويسين پاولوسي هنارتي معامله الگل دوخك تايبت تكر كوتي دا پیشل کرنا پیوندیان هبو ده مباسی فکر نکرل نما هنارتی بو تیموتائوسی سیام پاولوس سبارت فکر کرنا بابت ملکچیه اشلایه که بتنه نفکر کریا هنده کسان اف آیت دوباره اب ملکچیه شناف دق دری خستن چونکو ما لدوانت پاولوسی دا ملکچیه آلوگور هید ناف برا یکتر دا النامه افسوس 5:18 آیتا 1 تا 2 بيجيت بشراب سرخوش نبن چونكو سربردان یا تيدا لبيان بيروس پر ببن بو اكدو زبور و سرود و سرانت روحاني بيجن اجدلي خو بو خداني بسرن موزيك بجنن هر دم بو همي تشتان بناوي خداني مع عيساي سپاسيا خدي باب بكين اجبر ترسا خو اش مسيحي ملكج اكدو ببن يا اشكرايا كو باولوس فيربونا ملكت شي دكت ما بستاوي شي دمي رفتارت قال في اريشه دكت الكنيسه افسس 5:27 الديف هزرا قشاشين الديف هزرا قشاشين نفسري برتوكا في زنجيري وكو باولوس فرد كتلسر ظلام خدمتي بكن وك سرکردین سرکی و خدمتکارین خودی بربست لوصا نبون والسر افرطان رزيل سرکرده یا ظلامان بگرن و افرطان افنت کر اتهمان دم دا وك اندامت لشي مسيحي دا يكسانن افمت كشت افي بسياره چاوا جن و ظلام کار دکن وك يكسان اتخيزانا خداوندي دا امت شين بزبرين كار عيسى مسيح دمه پین شاگردان ششتی هنارتی دان استاندن دیالت کرن عیسی گود هندزانن من چکر از خدان وما وین پیت ود شوم اویب سادهید بیجن من دوید ببینه خدمتکارین چاک خدمت تا اکدو بکن بویان و خوشویستیه اوی چنده هفجین المجی ود گرید اگر ما خدمت هفجینا کر هر وک و مسیح خدمت مکری چوی السر خاچه اوه چه رمانه داده اوه راگهاندنه بو همیان
أفا أوريكا كتيدا بجين بو عيسى مسيح دستواجيك هاتيا بيرا من حاجي كرني بكن هر وكو مسيحي حشمكري أجر همي وي حاجي كرني بكينا ومسيحي حشمكري الكنيسة ودناف قيزان دا از دي تشكارت كرني كت السر بيونديت خيزانه والريكا رولين خو تمام بكين ام ملكتشي اكدو ببين اگر انوان شيرتان بجه بينين دي خيزانه دا والكنيسة دا ام دي رولي خوب درستي بجه اينين و دي برهمدار بين بريكا كا زور جوان دي لشي مسيحي كاركت و دي رولي خوب جه اينين هر وكو خدي بوما دست نشان كري وك هفجين و داي و باب و رسبي و خزمتكار و هفجينت مد قلمة بو خزمتا اللشي ات عيسى مسيح دا او برنسيب كوبي بجين افايا بوي چنديما كنيسكا يجرتي هبيت بو رنگدان فيا جياني ادفيد جنو ظلام كار بكن وك كسانت يكسانت مسيحي دا الچوارچوي ستاندرد بلانا خوده او اماجه بهات يدان